Ngiyalibingelela abathandekayo kuleli viki lapho sihlangana nesifundo sokuphetha kwaleli kota. Mina ke engikhuluma nani ngumfundisi uGracia Mlilo. Nginxusa abangane bami labo bazethule phambi kwenu ngokuqhakathekileyo. Salibonani balaleli lababukeli kwaze kwaba kuhle ukuhamba noThixo umnyaka wonke siphilile. Xa ezakhuluma lathi sigqiba umnyaka angazani singezwa ilizwi sisiya kumnyaka olandelayo ngenxa kaThixo okhulumayo umfundisi Miladube. Amen. Salibonani izihlobo zenkosi ngegama lenkosi. Siyabingelelana samukelana kwisifundo sethu sokucina kuyona le igota. Sibonga uNkulunkulu osithungameleyo throughout the year. Mina engikhulumayo nguElder Amos Maforo. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga uThixo osithungamelileyo umnyaka wona lo kuze kufike usuku lona lelo olanamuhla. Mina engikhulumayo nguTalent Ncube kasibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba osipha lona ukuthi sifunde ilizwi lakho iqiniso la kulesi sikhathi kuDeuteronomy. Sicela umoya oyingcwele asisize ukuzwisisa yokuphila intando yakho ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. 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 Siyabonga ukubusiswa incwadi kaDeuteronomy. Ngikholwa sisavumelana sonke lapho hayi Kunjalo. ibisibusisa kakhulu incwadi kabani kaDeuteronomy. Sifundile kulani viki ngoDeuteronomy emibhalweni ikakhulu eTestamenteni njani elidala. Safunda kuleli viki elipheleleyo bathandekayo ngoDeuteronomy kuTestament elitsha. Namhlanje sakhangela ukufa kukaMoses. Nansi indaba ebuhlungu. Ukufa kukaMoses. Ukufa kwaMoses, ukufa kwethu, ukuvuka kwaMoses, ukuvuka kwethu. Into esazikhangela zonke lezi. Lizananzela ukuthi vele incwadi kaDeuteronomy imumethe indaba ngoMoses kakhulu. Ukuphila kwakhe, ukukhuluma kwakhe, isimilo sakhe, izigijimi zakhe lakho konke. Yebo futhi incwadi le imumethe indaba zikaMoses kodwa ngekabani? NgekaNkulunkulu njalo. Yes. Akusifundele uJude chapter 9. Jude 9. Jude 9 sahlukene sakuqala. Yethi yona kanti uMikhayeli ingilosi eyinduna lapho ebanga lo diabola ephikisa ngesidumbu sikaMoses kabanga lesibindi sokumlethela isigwebo senhlamba kodwa wathi inkosi kayikukhalimele. Fundise Dube nansi indaba ukufa kukaMoses. Nxa sicabanga ukufa kaMoses le verse mina siyifunde manje kuyini okufike ekhanda enqondweni zakho? uMose simaze ngumprofeti kaNkulunkulu wasifundile. Embizile ukuthi akhupha abantwana bakaIsrayeli eGibhite baseKenani. uMose wenze izimanga ezinkulu umlimi emsebenzisa kufika lapha afika khona aphumule alale. Okujesu ukuthi emhlabeni ungazube ngumKristu ngumfundisi kodwa kulala kukhona. Eseleleke iverse nxa sibala usengcwabeni. uMikhayeli usesiyamvusa lo Satan sekhona usesithi akangekavuki. Ngani ngoba kukhona ekwenzile siyakhuluma phambili. Okwenza Satan abona ngani ngowakhe. Kodwa ke engikuthola kakhulu lapha ukuthi uMose esesiyakufa wafa engumuntu olesizungu. Ngoba wasuswa ngoba kibo waqansa intaba wayeyedwa. Kodwa ke enjalo eyedwa wasekwazi ukuthi nxa sokufika endabeni zokufa ngikhangela kuJesu. Sinikwa ke ukufunda ukuthi empilweni ungabona ngalo uzahlala ulomkakho. Ukufa kuzalihlukanisa. Ungabona uzahlala sebandleni uzalichibani. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi zobunzima khangela kuJesu ongachiyani lomuntu. Lekulaleni ulala lawe ngoba ingcwaba leli okwenza ukuthi nje usavuke ukuthi uJesu wahle wafaka imakwathi ngelanga. So babusisi bazaphila impilo ke ekaMose yokuba loThixo enkambeni yokuphila lekucineni kovuko babe loKristu Jesu. Maforo nansi indaba. Indaba le imnandi, indaba ebuhlungu futhi kodwa elethemba. Uvuko lukaMose uNkulunkulu yazi loba singawona njani isihlobo esithandekayo. Uyasivakatshela.
yonke into yenziwe ukuthi mina lawe sisindiswe Yeah. njengoba sethintile kuthiwa uMose wayekwazi ukuthi sekusifa enguthandayo ngoMose esesifa walungisisa indaba zakhe Hallelujah. embhedeni wokufa hayi corona iventilator kungasahambi kuhle Yeah. vuma iziphambeko Kunjalo. ubekwazi ukuthi isiphetho asikho la Asikho ethuneni la. isihlobo esithandekayo yikho okungaba yi-introduction yethu okungasibsiza singena esifundweni sethu sanamhlanje ukuthi sibe lethemba. Alright, ake ngikhangele ngifuna ukubana sike sidinge imbangela yokufa kukaMose. Ekhangela isono sikaMose. Sizacabanga abathandeka ukuthi uNkulunkulu uthuma uMose kuIsrayeli, angithi sindawonye. Ngoba yisizwe esikhanya sihamba sehlamuka njalo nje. Ya. uIsrayeli ehlamuka njalo nje. Kuyini esikufumanayo ngoIsrayeli? Kulabantu abathi bona iTestament elidala hayi uNkulunkulu lolunya uNkulunkulu kambe ngendlela uIsrayeli ayisenza ngayo singakafiki ekufeni kaMose awuveli yini umusa kaNkulunkulu kuleyo ndawo? uMose mfundisi Yeah. ungakukhangela ilihlo lenyama wayelelungelo lokuthi athukuthe. Yeah. uIsrayeli wayengathambanga sihlobo esithandekayo. uIsrayeli wayenguntamo olukhulu. You know, athembisa ukuthi uzalandela uNkulunkulu asole uzo umuntu okhithwe ebugqilini ethi bekungcono eGibhite sesifuna ukubuyela. So uIsrayeli kazange yenze impilo kaMose yabalula. Nxa kwakulomuntu wayemela abulawe yiBP lestress nguMose. Kodwa ilizwi lenkosi liyathi ukuthi wayemnene wayebekezela. So kunengi okwakusenziwa nguIsrayeli. uNkulunkulu futhi embekezelela ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo ngolothando. Sifika kwesinye isigaba lapho uIsrayeli ngesikhiwa bathi he pushes Moses to the edge. Kulabantu abanjalo. Kodwa sikufundayo namhlanje ukuthi umuntu loba ngakwenza njani awulalungelo lokuthi actually indlela wena oresponda ngayo kumbe oreacta ngayo kuphezu kwakho licala ngelakho ukuthi njaye ngesibhayera ngase ngimpisela ngase ngisithi sokungenye indaba leyana. So loba kuyini uSathana sijikijela ngakho akeni sixhumaneni lezulu siphendule ngendlela izulu elike lingaphendula ngayo. Ngendlela babesenza ngayo Dube lo Ncube besadinga ukubona ukuthi kanti kawuveli yini umusa kaNkulunkulu njalo uma forest echile lapho uthi bakontambo zelukhuni besona enqenga ngomunye umuntu ngawo baqeda konke bonke enhlane kwangasaleni oyedwa. Asiboni yini umusa kaNkulunkulu nxa abantu bethi bona uNkulunkulu weTestament elidala wayebulala wayengadlala wayengela musa awukho yini undlela aphatha ngayo uIsrayeli okwaze kwenza uMose wona umusa ukhona umkhulu kakhulu futhi ngoba kwenye indawo uthena kuMose uNkulunkulu manje eceleni mbaqede uMose besithi qala ngami ngoba nguwe bakhuphe abantu bayakuthini umlimi ngenxa kaMose owayephila impilo ekaNkulunkulu ayimnikeze yona wakubona ukuthi abantu laba balenkani yebo bathi ngenxa yebizo lami engifuna laziwe kwabaxolela wathi hayi selingayaphila futhi eminyaka libhoda ngilungisise. Umusa uyavela ngokuthi uyabekezelela uIsrayeli lakithi uyavela siphikisa kangaka ukuthi sona ngosuku uvuku lokuphila akupompa umoya ukuthi uhambusiwe lenkani. Uyabona ungabumba inkomo ikuhlupha uyadiliza ubumbe yini kodwa kadiliza uyake sigcina umusa ukuthi sivuka siphila simphikisa ngomusa kaThixo uzafika lapho yagcina khona kathesi isikhathi sokubutha abantu ngomusa. Siyabonga ukuzwa ukuthi la kuTestament idala umusa kaNkulunkulu njani ukhona. So asingeke sathi singaphansi komusa ovela ukhona umusa la kudala wavela ukhona sifa kaNcube kulengozi bani yokwenza izinto ngokuthukuthela kuyini okungcono okungasisiza nxa ufikela lulaka kuyini ongakwenza okungcono ungakawuphendula umbuzo uyazi ukuthi ngike ngazizwa la kathi siyake izwe ukuthi kahle lapha kwahamba njani ngani driver ngahamba itruck ezokhula ivele Harare nanka amapholisa ayangimisa
ngangihamba ngiyeluse kakhulu ispeed sami futhi ngazathi endaweni enje bakhona ngishona nendawo umuntu ente wasenje ukuthi wena uhamba ngespeed esingayisizwa la hayi no ngiyaselusa kwaba lomsindo ngazi bona sengijikela ilokho zeleni le license yami ya asikhulumanga kamnandi driver ngahamba usuku olandelayo ngizosemfuna umfundisi osechurch wayengekho kule ndawo kanti ufundisa endaweni nje kuhambe njani ulesixwayiso bani ngokukhuluma nokwenza izinto ngokuthukuthela kunengozi ebani ongaxwayisa abathungameli lelunga lamalungu ebandla ya ingozi ekhona ukuthi kawuwoni eyakho impilo kodwa uyona impilo yabantu abaningi lalowo mmele ngoba ulaka lutshengisa ukuthi umuntu vele usesukile kuThixo i-result eyokuthi vele suyehlukene lobani loThixo so engingakuxwayisa ukuthi izikhathi eziningi nxa ubona umumo okwenza ukuthi uphendule kakubi kungangcono uthule kungangcono uthule ubusuphendula so right ngoba nxa ungaphendula usazondile izinto kazilungi so uMoses waphendula esazondile and wagcina esuka ecebeni losindiso efaka ezandleni zakhe namhlanje kulabathungameli abatshelwa izinto ezisindayo omunye atshela ukuthi awena useless ahlaphendule khona ubone ngani mina sezama ukuzidefenda lokudefenda but ungathula uzathi su responder you respond redemptively umuntu lo ontshela ukuthi useless lo untshele ngokuthi isono sesigadlele kuye mana mina mveza uJesu olothando ebesebona ukuthi we are all useful ngoba the enemy is not him ngulowo ominfluencer siyabonga engakuthi ukuthi ibandla likaNkuluNkulu loba lingona njani noma lingakhanya liqhula njani uNkulunkulu uthi lilokho lilihlamvu lelihle lakhe ulokho elithanda so bathungameli asilalungelo lokuthukuthelela ibandla likaNkulunkulu umnikazi nguyeza dila la yikho kwenye indawo ethi ukuthi even vengeance ngiyami imphindisela awulweli uNkulunkulu asithi ukuthi kungakhwazwa kuyakhuzwa kodwa kakwenziwe ngothando ngoba owabafelayo ulokho ebathanda ule plani labo so yilo icala likaMose lokuthi wathukuthela wasethatha yena wazifaka kusigaba sikaNkulunkulu ukuthi mina yimi ayisuyo ebakhiphile ayisuyo ebanikeza amanzi ayisuyo ebanakekela uMose wayeyinceku kaNkulunkulu akasifundela amanani ngo20 verse ka12 lo13 sizwe lokho kutsho ukuthi amanani ngo20 ivesi ngelika 12 lo 13 inkosi yasisithi kuMoses la kuAaron ngoba lingangikholwanga ukungingcwelisa emehleni abantwana bakwaIsrayeli ngakho kaliyi kungenisa ibandla leli elizweni engibanike lona la ngamanzi eMeriba lapho abantwana bakwaIsrayeli abaphikisana khona lenkosi yasingcweliswa kubo siyabonga ngifuna ukuthi ngithathe la ngiqayise kumazwi akhuluma nguMoses ngamazwi bani akhomba ukuthi uMoses wayesethukuthele futhi wathatha ingxenye kaNkuluNkulu lamazwi ajinga aba yisono kuye uMoses na iwapi maforo okakhuluma ngakho yes khangela uverse 10 laphana ngikhuluma la u2010 khona pha uverse 10 uthi yena uMoses lo Aaron basebebuthanisa ibandla phambi kwedwala wasesithi kubo zwanini ke lina bahlamuki siza likhuphela yini amanzi edwaleni njalo siza likhuphela yini amanzi edwaleni yes yebo inkulumo yakhona uthi siza thina ithe sesikhipha shall we ngesikhiwa bring water for you bona ibasebe provide ibasebenikeza abantu so khona phana isono lesenzwa nguMose kuthiwa sifana xathu lesono esenzwa nguSathane engakawe
esithi mina ngiza kuba phezulu kukaNkulunkulu ya ngibuse. So igravity yesono lesi kwakungasinto encane inkulumo yakhona. Busukhangela lokwalandelayo kwakuthiwe yena akhulumelani ledwala yena ngokuthukuthela sekhulumela amazwi sechaya futhi la siza kuyithinta phambili ukuthi kwakungenye intshumayelo futhi ayiseyitshumayela uMose eyijekile engasiyo intshumayelo kaNkulunkulu. Omnye uthini ngale ndaba? Mina engikuthola ukuthi uMose wathatha indawo kaNkulunkulu. Number 1 wazenza uNkulunkulu. Okwesibili ukukholwa kwakhe kwaphela kwasho kungasekho. Ukuthi kathi kanje vele othe ngithungamela abantu ngubani. Lokuthi umsebenzi ngokabani. Okwesithathu ngofica ukuthi nxa ungumthungameli vele kakula kuxolisa ukuthi ubuthungameli bakho ungawona uyekelwa. Ungehluleka kuNkulunkulu ukuthungamela kwakho kulesi sindo esikhulu kumlimi ukuthi kumele kujezise okukhanyayo ukwenza ukuthi ungisisa ibandla likaThixo. So njengabantu bakaNkulunkulu asifundele ukuyama kuNkulunkulu. Umlimi akukhulumile kuyenziwa. Kule ngoma esithanda ukuyihlabela ethi akukho ukuthi ngaphandle kokumlalela. Umlimi angakhuluma ungathi izolo ukuthi kwathi nzayenza kwayizolo. Namthi uthe khuluma. Izolo sichaya kwakuyisifundo esinye. Namthi akusachaya sokukhulunywa kule isifundo sakho. So umlimi angakhuluma ngelizwi lakhe asenzeni ngaleyo ndlela ngoba ekucineni udumo lwenkosi naluyikithi ngoba kasenzela okwethu senzela yena. Thina siyizinceku ezisetshenziswayo. Inceku ayiphili impilo yayo lapho khona iphila impilo yomniniwe. Ngithanda ukuthi uMoses wazifaka la waba nguprovider. Waba nguprovider. Uyakwazi ukuthi umfundisi uba ngu-stewardship director kaDesi. Ungafica la esesithi kalithembekanga kimi. Ayikhona kuNkulunkulu kalithembekanga kubani kimi. Kuthi uthi kuyaso kunguleader osezifaka endaweni kabani kaNkulunkulu. Kahle ike ngulethe kanje anti lapha silabafundisi. Ukuthi umfundisi decide ukuthi engasakhipho kwechumi lomnikeli. Laye usezifake kupanel kamlimi. Kukanti ke yikho ubona labafundisi bekhipho kwechumi lomnikeli ngoba they are appreciating ukuthi God is our creator and he is our provider. So balaleli bakhona abangakhonze ebandleni leli ele Seventh Day Adventist elisibukeleyo. Ungabona umfundisi wakho engakhipho kwechumi lomnikeli. Akuzibuze ukuthi kathi yena ungubani ngoba uhleze esihlalweni sakho. So ngokunye okumele sikuhluzisise nxa singabakhonzi on both sides. Okukhule ngubambaye lapha mfundisi. Akeni sibamba ama emotions ethu. Loba abantu bangakwenzani. uSent Augustine lenkulumo yakhe ukuthi hayi ngeza ke wamisa inyoni ukuphapha emkhathini kodwa ungazimisa ukuthi zingafaka izidleza ekhaya. So okunye lokho ukuthi abantu batheni bangikhuluma bangithini wena again siziphatheni sibone ukuthi sikhuluma ngayiphi indlela nxa siphendula aba ungaphenduli nxa uthukuthe nathi amanzi uphume even emakhaya ethu even emabandleni kanengi sisizwe inkulumo ezijekile abanye baphumile ebandleni ngenxa yabantu zihlobo abaphumileyo ngenxa yabantu ayiphendukayo ibandla lilomnikazi uzadila labo abathungameli abanjalo. Usuzongikhumbuza enye inkulumo ngani umfundisi uRR kusana kokhoba ngingaphambanisa uthi uyazi ukuthi ungathukuthela kokusana nomkakho uba lamandla amakhulu ngokuthi kamchaye yazi ukuthi umuntu kachaya uchaya amabili so ongakwenza ukuthi nxa usuzonde kakhulu thatha ikhuba uyekula sterekile inhlaba uyibhule kakhulu inhlaba usuhlanyelisa lakho uzazibonga usuchaya amabele wahlanyele uthukuthela so ungayenzi ukuthi uthukuthela yaba kuyingozi kakhulu asenibambile labo bathandekayo nxa sibala ke ama-9:20 verse ka-8 kunye sikufumanayo Amanani 20 verse ngelika-8 lithi iBhayibheli thatha intonga ubuthanise inhlangano wena lo Aaron umnewenu likhulume kulo idwala phambi kwamehlo abo njalo lizanika amanzi alo ngalokhu
uzabakhuphela amanzi edwaleni ukuze ulinathise ibandla lezifuyo zabo. Kuyini okuhle abakwenzayo kuyini lapha phambanisa khona uMoses nxa usufunda uvesi ka9 usiya kuvesi ka11 kuManani 20. Okay. Esikunanzelelayo ukuthi okwaqala uThixo uthi yena Moses khuluma Yes. chaya idwala lizakhipha amanzi sanjo phela. Okwesibili usesithi khuluma laye. Alright. Yena lapha wenza kuhle. Yes. Wathiwa chaya wenza njani? Wachaya. So kuthi ukuthi kasigcini sabatha ngokuthi but sigcina ukuthi umlimi wathi ligcinele. Ilizwi lathi ligcinani sabatha. Ubuya ngapha wasesithi yena khuluma lana ledwala. Yena wachaya kabili. Lapha waphambanisa uMoses. So njengoba besivumelana ukuthi uMoses wayeyitype kaJesu. I-type we are saying a promise, i-archetype fulfillment. So uMoses wayeyitype okwakuza fulfillwa nguJesu konke. So nxa kwakuthiwa chaya ilokhu zenini idwala kwakusithi ukuthi uJesu uza kufaka wani. Nxa sokuthiwa khuluma ledwala kwasithi nxa sefile wamamukela sokumele ukhulumisane laye ngomthandazo. But yena wachaya kathathu. Wachaya kabili lapha. Ukuthi ukuthi uchaya kuqala ngani sechaya kwesingaki okathula sokuka3. So waye wafundisa eudumaforo uthe wafundisa iheresi. Alright. So okuthi ukuthi kulalokho emvuka uthinta mfundiswa. Namhlanje kasingafundisi iheresi njengebandla likaThixo. iBhayibheli yakhuluma kwaseRoma ukuthi umuntu nxa ebhaphathizwa ubhaphathizwa ekufeni kukaJesu lokuvuka okanye abe sesiyakhulumisana loThixo nomthandazo. But bakhona bahamba 2 futhi times. Abulala uJesu amvusa. Abulala uJesu amvusa. Abulala uJesu amvusa. So asifundeni ukuthi indlela esizwisisa ngayo iBhayibheli ku-Old la ku-New Testament kuya affecta indlela esizayenza ngayo izinto nxa sesithi. Intshumayelo enkulu eyilapha umfundisi. Yes. Okunye ngikutholayo la ukuthi uNkulunkulu kubathungameli ukhangelele okukhulu. Ukhangelele ukulalelwa kakhulu. Ngibona ngani lokho nxa kwakwenziwe nguAsha kumbe ngithi kwenziwe ngumdikoni right. uNkulunkulu wayengakuthatha njengento encane aqondiswe. Kodwa uMose umuntu wayekwazi. Eke wambona uNkulunkulu buso ngobuso. Yikho uNkulunkulu angazange ayithathe kancane. Okunye ukuthi into engincube lapha wayeke wakwenza indaba yeexperience ukuthi vele amanzi sakhipha vele kuyachaya Sachaya phuma lapha. Sake sachaya kuqala phuma so kade futhi sizachaya ka2 aphume emaneni Indaba yokujwayela. ukuthi lenkambo yokwenza lokho bathungameli kunenge sekwenzayo hathina u08 sasamphutsha so inkambo endlala silayo kade sithi kuphilwa ngamandla ezulu isituation by situation silalele uNkulunkulu kwezwi lakhe ukuthi kade suthi kwenziweni ake nisifundeni kulalela Mfundisi. Okwesibili kuthiwe thatha intonga. Okokuqala kwathi akayithathe achaya. Lapha kuthiwa kathatha kodwa intonga uyabe ithethe ibambile kodwa uzakhuluma. yes uNkulunkulu asimlalelene eBhayibhelini. kakhulu Ungathena kuqala ngaba la so bala uyethutsha ichapter ungathi mbale lapha kwathiwa uJudas wazibophela uyazibophela thutsha ukuthi umuntu ucine unga ngoba uthi ethatha into kodwa ayisozisebenzise ngeyakho ukuthi uyibambe kodwa uzayakhuluma Indaba yoku lalela ekubamba kuyena ukuthi bazalwane izikhathi eziningi sisuka umafuri yakhuluma sibe le experience ukuthi njengoba lapha ngachaya ngizachaya phela so kodwa uthi ungayithatha uyiphathe kodwa uyekhuluma so umlimi nxa ekhulumile bala iBhayibheli lonke uze ukuthi uphethe sithi wenzeni kuza kulunga. Hayi umfundisi zakho uthiwa wachaka kuqala amanzi aphuma esebuya ngehuman experience now he was dependent upon experience wachaya ka2
Yeah. yena ukuchaka 2 engezelela wayecabanga ukuthi ayaphuma emaneni uyakwazi ukuthi ungabuya lengqondo nalezi Christini kule problem vele si lokucabanga ukuthi ungahlanyela indawo enkulu uyavuna kakhulu ungayenza so kakhulu uyazuza but kumlimo with the little you have God can make the abundant out of it so Thixo asiphathise bathandekayo anti bathi little is more when Jesus is in it lokhu Jesu ekhona kuyavuna ngibongela into eyodwa la nxa wenza iphutha uthi sevakala ngesimuntu lapha muhle ngoNkulunkulu wavuma ukuthi amanzi aphuma kodwa engenzanga ukho njani okuyikho yena asikhangele siyaphambili asikhangele lapha uHebrews ngifuna uGenesis 12 verse ka7 uGenesis ngo12 iverse lingelika 7 lithi lona iBhayibheli lapha ngifunda ilesindebele Genesis ngo12 verse lingelika 7 Inkosi yasibonakala kuAbrahama yathi kunzalo yakho nizanika leli lizwe waseyakhela lapho inkosi ilathi eyayibonakale kuye sana ngizothi ngaleso senzo ufundisa uverse 7 yes yeah sananze ukuthi isenzo senzwa nguMose sambangile ukuthi ngayingena ngathi eKenani ngathi nguMose ofana nabathandekayo owathi seGibhite emele abe yinkosi wakhetha ukuhlupha abantu abawani bakaNkulunkulu uma sikhanipho kaMose eGibhite engumalusi ukubizwa kwakhe ukusuka labantu bakaIsrayeli abe 7000 ukubekezela bemhlukuluze enhlane phakathi kwenani kwaze kwangena abantu abangake ababili eKenani kodwa wabekezela nangu emaphethelweni empilo yakhe nangu uMose akasayingena kuleli lizwe uAbraham wathengiswa ukuthi ngizalinika inzalo yakho bathandekayo kuyini esikufundayo okusobala esikubala ngaye uMoses la ukuthi kambe umuntu kungenzeka uhambe loJehova iminyaka eminingi yempilo yakho usenza kuhle kugcineni uyekethise kokukodwa ungayingena eKenani njengayo lika baba na kakhulu iningi lethu vele sengwezini yona le alright sihambe kuhle loNkulunkulu senza kuhle samsebenzela ungabana kumakhosi bazakutshela ukuthi inkosi ethile yenza kuhle utsheni bayo kodwa ayiphethanga kuhle oqhathekileyo isiphetho sike saxoxa lapha ngomka Lot wayenze kuhle eseSodoma leGomora wakhulisa amantombazana agcweleyo elizweni elonakele kanjalo wabanjwa zingilosi zabaleka la zamtshengisa lendlela kodwa akafikanga wafela endleleni abanye bethu sizakufela endleleni manengi ama example eBhayibhelini abantu abangaphethanga kuhle kodwa beqalise kuhle ukuthi izolo sasenza so ngangizwe inkulumo eziningi thina sasenza so ngesikhathi seGreat Commission sasekhathe siwenza yatholakala yini kuwitnessing thina uyazi kulabantu abazizwa be-entitled ukuthi nasake sasebenza sisabatsha khathe sokuyisikhathi seni se-youth njengoba sizakuzwa la uMose kuthiwa wafise leminyaka engu-120 amehlo akhe engafiphalanga 120 years eqanisa izintaba kazange retire kulabanye abantu abathi emsebenzini wenkosi ukuthi hayi mina sengigudela sakwanisa so akusetshenzwe ngoba uthumo lolu ngolwethu sonke izihlobo ezithandekayo okwesibili engutholile uNkulunkulu kahloniphi umuntu nxa wonile ulecala usifundisa last week uthi kakhangeli ubuso wafika kuMose omnye wayengathi hayi Mose inceke yami isebenza isikhathi sonke leli hayi uNkulunkulu wathi awusangeni wena wathatha impilo yakhe wafa uMose so uNkulunkulu unjalo nasi sifunde lapha balaleli that ukuthi isono siyakwenqabela kuyangena eKenani uMose nelingela lapha emhlabeni wasafunda ukuthi hayi ngokuvuma kwakuya
kodwa thina asila enye iKenani lokupractice ukuthi asingene kulo asingeni kuKenani lokucina ekuyangena khona kusukela kuAdam kusiya kumuntu okucina so ngelinye indlela asilungiseni inkambo yethu loKristu kaThesi ngoba isono siza kwenza ungayingena ngoba uMose nakuthi awusangeni ngenxa yesono esithile senzileyo uzasivuma kodwa ke ngifuna ukutshela umhlaba olandelayo ukuthi hayi bazalwane isono siyakwenqabela ukungena eKenani okunye ngufunde ukuthi kuthiwa ukufa kukaMose umuntu angaze abe umngane kaJesu sisemthweni ofika kuyafikwa icorona lesingathi siyethuka sizakuva lungisa indaba yakho phakathi kwecorona ulaye lo Jesu kule themba kusasa ungathatha 20 years ukuyakha isimilo kodwa sichabalale nge2 minutes 2 minutes kuphela suphelile so kasiqapheleni bathandekayo uThixo asisize ukuthi izimilo zethu zilungisiswe kuya ukuthi waqala njani kubuye kakhulu futhi kuye ngokuthi uzagcina njani uyabona ukuthi kuthiwa well begun is half done ungaqalisa kuhle vele awukayizini ukuthi uphetha kuhle ungaqalisa ukuthi uphethe kubi ngoba umuntu ufuna ukuthi uqalise uyethutsha siyabonga ngifunda lapho ukuthi kuqhakatheke ukuthembeka bathandekayo njengobuthungameli lebandla yikho kuthiwa abazathembeka kuze sekupheleni bafumana yini umqhele bathandekayo so bandla likaNkulunkulu kasiqapheleni ngalimzwile umaforo ukuthi umkaLothi wangeniswa endleleni yosindiso kodwa kafika lapho kumele asindiswe khona uIsrael 7,000 basuka eGibhite only 2 bangena ukuba kwami sebandleni kweminyaka yonke asilolungile ukuthi senza ngene ekhaya kumele ngiphile ngokuthembeka sonke isikhathi yebo uMose lo wafa bathandekayo imbhalo esifunde ngayo uJuda ngo9 uyasitshela ukuthi uJesu kanjani wabuya wamvusa bathandekayo akumbalele uDeuteronomy 34 verse 5-6 singakangeni kuleyo ndawo usufunda noma singayitshela ngekhanda uSamuel 14 verse 13 Deuteronomy 34 verse 5 and 6 verse lengeli ka5 lo 6 uMoses inceku yenkosi wasefela khona elizweni lakoMowabi njengokomlayo wenkosi yasimngcwaba esigodini elizweni lakoMowabi maqondana leBeth Peori kodwa kakulamuntu olaziyo ingcwaba lakhe kuze kube lamuhla indawo ngela umuntu olaziyo bathandekayo uNkulunkulu ethandweni lakhe kuthiwa wathi khangele uIsrayeli ngendlela ababethanda ukukhonza ngayo izithixo nxa wayamshiya uMose bebekwazi ukuthi ungcwatshwe ngayo babeyatshona begida bekhona pha sebethethela selidlisa kodwa babengangena futhi eKenani bahle balahlekelwe eKenani ngibona ngani ngikufundisa isizukulwane sethu nxa kulesizukulwane sesikhonza izithombe isona lesi ilizwe leli kuhlanyelwa izithombe abantu bayabhoda bayecela lezulu ezithombe izithombe ezithandekayo imfundiso esilethelwa la uNkulunkulu efihla uMose ukuthi bangabe kwazi ukuthi abafileyo vele abazilutho imfundiso esithi akucelwa lutho emuntwini ofileyo asikhohlweni ngabafileyo siyakhala kuthiwa bakhala okwenyanga eyodwa impilo yasenjani yaqhubeka uyafi ungabe lokho khala ubaba kunje lokhu ukhuluma ngakho hayi kule kusasa asibeni lethemba uNkulunkulu akunsize dube sifundana ngokufa kaMose kungaziphi indlela ukufa kwakhe kumfundisela ukufa kwenkosi yethu njalo futhi kuba lethemba bani ngabangcwele bayo ekakhulu nxa sekhangela uSamuel 14 verse 13 uSambulo umkhuluma uthi babosisiwe abafayo befela enkosini kaThesi abanjalo baza kuphumula kushikashikeni emsebenzi yabo yabalandela so sifunda ukuthi bathandekayo nxa sikuKristu ungethuki ukufa abantu kaThesi iCovid isenza siyabuzela sesikhotho lokukhonza sikhohle ukuthi hayi kuvelela nxa iCovid ikhona mbingekho ukufa vele ukubelethe egazini likaAdam owileyo umelele usuku so ubusisiwe nxa ungafa uloKristu sifunda ukuthi uMose wafa wabuya wavuswa uJesu wafa wavuka so amandla okuvuka akuJesu owanika uMose ukuthi yendlala ukuthi kuzavuka lami ngizabe ngivuka kade sevuswa uMose kanti kungenxa yani kuJuda 9 uSathane sezombanga lapha kungenxa yani lela ukuthi isizathu ukuthi siphakathi kwempi lapho uSathane veza ubusathane bakhe ngakuchi
ungazuye senkonzweni uyakulandelela ungazufe ngangcona yakulinda mekusho ukuthi mfuna ukuthi uzamkhupha yena ngaphuma hayi salenze umthethe as long usemhlabeni usathane uyakulandela azalandela yikho ubone siye emangcwabeni siyavusa abantu bengamadlozi ufuna ukuthi bangayekhaya ukuthi ubelidlozi yamthatha mthi kanti kodwa ke ungaya kuKristu angazalenza imithalathana yakhe vele wena uvikelekile so uNkulunkulu ufuna ukuthi impi ayipheli nje sengabuyi izabe ikhona nemangcwabeni kodwa amaKristu mangcwaba abethulethe tu ngoba ukhona yabusa phezulu sibusekile singaphila impilo kaKristu ngoba silovuko oluthenjiswayo uMose wademonstrate watshengisela lo Jesu ulaye wavuka uvuko lukhona bathi isithembu sesiqinisekile sengasoze sibune ngiyabonga kakhulu ukuzwa ukuthi silovuko lunjani olithembisa noma singumbango angezwe Eldus Goba yentumba yapha nathi bathandekayo thina singababangwayo singumbango thina kodwa kulovuko ngiyabonga kuleyo ndaba ke uthini uSambulo ngo20 verse ka 6 ngovuko lwethu kathesi ayikhona lukaMose kuphela Sambulo ngo20 verse lingeli ka 6 yes lethi iBhayibheli ubusisiwe njalo ungcwele olesabelo ekuvukeni kokuqala phezu kwalaba ukufa kwesibili kakulamandla kodwa wazakuba ngabapristi bakaNkuluNkulu labakaKristu njalo bazabusa kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Siyabonga kulesithembiso bathandekayo umnyaka lo mnyaka ophelileyo abantu abaningi bafile ngenxa yecorona abaningi bafebe ngelathemba kodwa nansi isithembiso sokunjani sovuko esiqiniswa nguPaul ku 1 Corinthians 15 verse ka 13 kuya ku 22 silesiqiniseko bani embhalweni kaPaul maqondana lovuko na ngubani ongayixoxa le ndaba ngithanda ukuthi ngubeke kucace kubalaleli bethu lakithi sonke lapha ukuthi ithemba lethu ngalikho ekuvukeni kodwa likuJesu ovusayo ngoba ngafaka ithemba lakho ekuvukeni kuphela ingceye nalo engavuki nxa uJesu esebuyile kodwa nxa wena uyenze intando kaJesu laye wenza intando kaJesu nxa uJesu esiza umuntu engazefe kathesi nxa uJesu esiza onguyovusayo siza kuvuswa sihlangane lezithandwa zethu bathandekayo engakugqugquzela kakhulu ukuthi kathesi isono kasisuswe emuntwini ukwenzela ukuthi uJesu ovusayo loba singafa kathesi yenelise ukusivusa esiguqule imizimba sihlangane lezithandwa zethu siye ekhaya indaba yovuko ungabala kuKorinto yokuqala iverse ngo25 uthi sitha chapter 15 verse 26 isitha sokugcina esiyongqotshwa ngubani ukufa now isihlobo ezithandekayo ukufa nje besethintile umfundisi umlilo kusithathele izithandwa zethu ezinenge kuyakunqotshwa ungaqhubeka ngechapter efanayo uthi lumzimba ofayo uzaqoqisa ukungafi yalumzimba obolayo uzaqoqisa ukungafi lokhu uqinisekile ngani ngoba uMose wavushwa uJesu laye wenza bayithi wazivukela uJesu uthi mina yimi kade ngifile sengingophilayo ngilamakhiye futhi awuyethe uJesu lawo makhiye uza kuvula ungethuki vele ungathwa lala ungarahi lala isikhathi sakhona uJesu kuvikela kokunye ngithi mina mfundisi enxa uMose ngabe wavunyela ukungena kuKenani lona leli ekhaya ngabe enginqasangenanga wayafika khona lesekhonjwa power corrupts phela kwakungenzakala anything alahle uNkulunkulu uyasivikela entweni ezinene asimethembeni sesimethembela sekufeni kuyakuvusa inhlanyelo zihlobo ezithandekayo uPaul uthi yena ukuphila kimi kunguKristu ukufa kuyinzuzo yes uthi ukufa wayetshengisa ukuthi ngoba seloKristu kasesabi ukufa ngoba engazefe resurrection will be more powerful than death ngicela ukuncedisa abesabayo funa abantu abesaba ukufa ivesi ekhuluma ngoFilipi 1 verse 21 zani bazalwane
kuvele ungathiwa amhlophe uzalwa Right. okulandelayo kufa Yeah. ngoba semhlabeni olokufa langa leso ungabona imphukaniso emhlana so ithi uzakufa nini iyakuthi uyahamba wena kumelele so uqhathe ukuthi phakathi kwemphukani kulandela phila ngoJesu ngoba akulandaba ukuthi uMose wafa wahlala 1 day yini engcwabeni kube 300 days kodwa ngikwazi ukuthi uJesu esebuyile lapha ezomvuza wafa kwamvusa so ungesabi inhlabathi yakho kwasela engcwabeni lakho kumbe amatshe yesa ilizwe ngathi kuphile ngoJesu ukuthi ekuphileni kwami kube nguKristu ngingafa kube ukuvuka ngoKristu nxa semvusa siyabonga kakhulu elikutshoyo ukuthi uzavuswa umuntu ngibona ngani kuyimpendulo yokuzwisisa umuntu esimeni senjani sabafileyo amazwi la asifundisa ngesimo sabantu sabafileyo kwakhe kambe ayasekela yini umcabango ukuthi ekufeni umuntu usedlulele phambili passed on right ungakhangela uMoses nxa evuswa ebuyiswa mana nisebenzisa ibala lombuyiso uMoses nxa ebuyiswa ubuyiswa exactly ukubuyiswa okwenziwa phambili uLazarus umoya uyahlangana lani lomzimba loLazarus nxa ebuyiswa umoya uyahlangana lomzimba njengisela ukuthi bathandekayo ukuphila okuyikho ukuthi umoya usabambene lomzimba sithandaneni isono sisuswe kithi ngoba singakafi yikho okumele kwenziwe konke okumele kwenziwe athi khona uMose uJesu wathi uMose jitika ngwathi vuka asa ngambize phezulu wambiza la uthiwa wehla anti ngitsho nje uJesu ngabe wehla akwehla uMose uJesu wehle emlanda phansi so bonke abantu bafile sebezulini inkulumo yokuchaya idwala kathathu imfundiso engayisiyo alright inkulumo kaThixo umuntu uyalala alindele ukuvuswa nguJesu nxa esezulwini ofileyo ukuthi uJesu kasabuza beselanda ulanda lechitisana ipoint eqathe Yes. anti siyakhumbula even uMose uNkulunkulu kuthiwa esefile kazange amvuse khonapho hayi kuthiwa wangcwatshwa nguNkulunkulu yeah bayithi nxa kufiwa abantu bayangcwatshwa kuyangcwa wasekusithi ngesikhathi esifaneleyo esifuna ukumvusa wamvusa yeah so wayelamandla okumvusa khonapho kuthiwa uSathane wathi ngitsho awukafi kodwa uJesu wathi hayi mina nganjani bakithi ngahle ngazinikela kudala uSambulo 13:8 uthi leli wundlu lahlatshwe kudatshulweni komhlaba uJehova uJesu wazinikela kudala so uMose wayelelungelo lokuthi avuswe kodwa wabe wamqinisa wathi Jesu phela isikwelede sami mina ngabuya lapha ngepay forward badala qedisa uJesu wabhadala into ezincane yikho mina lawe silegunya lokuthi one day lokwa singalala siza kuvuswa asise ekhaya